Lokobela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belrand News Channel vha tshi kha ḓi vhalelwa nga Rofhi wa Tshikovhele. Vhaḓivhi vha mupo vha ri vha khou vhiledzwa ngauri vhunzhi ha miri i ḓo kundelwa u konḓelela tshanduko ya kilima. Ngudo yavho yo gandiswaho kha General Science yo dzingenya fhungo ḽa uri madaka a ḓo ṱoḓa u dzhenelela ho khwaṱhaho ha vhathu uri a dzule a na mutakalo wavhuḓi. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Syracuse University. Tshikafhadzo ya tshedza i khou engedzea fhethu hune ha dzula vhathu vhanzhi. Kha ngudo ntswa yo gandiswaho kha General Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, vhasedzulusi vho wana uri tshikafhadzo ya tshedza i kwama kulilele kwa zwiṋoni nga nḓila i si yavhuḓi. Ngudo yo rangwa phanḓa nga University ya Nevada, Reno. Muhumbulelo wa miṅwaha ya 12 ane a vha muofisiri wa masipalani wa Mogalakwena vunḓuni ḽa Limpopo u khou lavhelelwa u mela khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Mahwelereng matshelo nga ḽavhuvhili. Muhumbulelwa ndi wa farwa vhege yo fhelaho malugana na zwe a vha tshi khou tambudza mufumakadzi wawe ane a khou pfi u na miṅwaha ya 34. U khou hweswa mulandu malugana na ndingedzo dza u vhulaha, u tshipa, u dzhia nga khani, u tambudza, u tshinyadza ndaka na u kandekanya mulayo wa Protection Order. Muambeli wa mapholisa Limpopo Brigadier Vho Hlulani Mashava vha ṱalutshedza. A 42-year-old who is also a Mogalakwena municipality official made his first court appearance on Wednesday, the 2nd of July 2025 at Mahwelereng Magistrate Court, and his case was postponed to the 8th of July 2025 for a formal bail application. According to police reports, the suspect, who is believed to be a husband to the 34-year-old victim, was arrested by Waterberg District detectives on Wednesday, the 2nd of July 2025 for charges of 2 counts of attempted murder, rape, kidnapping, common assault, 2 counts of malicious damage to property, and 2 counts of violation of protection orders, amongst other charges. Akho guma ngorali mafhungo pano kha Belrand News Channel vhasiyango mthetshelesi u bvela phanḓa na uri tevhelela kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube, kana uri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhiyana nao matshelo. Ndaa. Wanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wo hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.